Myanmar rama thil mak thleng te khovela hian thil mak atam hlea ala thleng mek zel chu ni hi thil mak kan tia hian chiana thlen thei chi le chiana thlen lem lo hi a om sanga tuna kan thlir ho tu re ro chu chiana lam a hoi thung ani Chinwin River trans black suddenly mun then khata lui tui a sen thuta Australia le Africa a po dil tui pink color oma ma se tun tuma chuan black water lam ve thung ani August ni som ni pani khan khanti city depa Chinwin lui chu alo dum thut maya mipui hanchi ai pha na sa hle ni in an soi ni amma zong kha chuan lui tui pa ngai angina oma jing da ru ka tangin adum ta thut maya tui chuan rim dang lam mero anei lem lo ni ma se mipuin makti takin an thlir ta thup maya kha lui tui kha khanti mipui te tui tlan bernia tunai ro an ingam to lawa in bual nan po mipui ten an lau to zo kani chutiang ani wang chuan anin bul ngai tui chun chuat tui an ring ta fur ni in khanti khuwa cheng pakhat kawang san min chuan a soi ni ma se tui chun chuat ringot chuan an mamo a phusru thei si lawa tam takin an mang ta thowa Chinwin lui tui an endik na tronga an mu chua chu tuya metal la om poison hatam hle maya in chi po ni lo kha mi tam takin an lo in to ni in Ufon Kiosain Divisional Manager of the Department of Water Resources and Waterway Conservation of Sagaing Division chuan media ashilani loin bual then khatin an taksa thak fak thin thu an soya chutiang lui tui dum nguk mai chu tun ma in an la mungai lawa avoi khat thlen na ni an ringa engwanga lo dum ngot nge ni ti po chu fin fia thai ala ni ri lo metal chau lo po oil a lik tela niang hanti don se tuya chon oil a om ho boxi lo metal wanga lui zau le lian lutuk dum nguk mai chu thil rap thak tak zong ani metal wanga lui zau le lian lutuk dum nguk mai chu thil rap thak tak zong ani 477 pagodas damage nationwide lirhing wangin August ni som ni parukhan Myanmar rampuma Buddhist ho pathian biak na mun pagoda zali som sari pasari laya chiani an notification atanga lan danin Bagan Culture Heritage Zone pagoda chia zathum som ko pasari oma Salai Sarle regiona pagoda chia som thum panga oma pakhan ngeya pagoda chia som ni pasari a omboka sagainga som pathum miauk o regiona panga a chebokani pagoda zali som sari pasari chu atlem lo khop mai chutiang an pathian biak na in cheta chur chur mai chu engwange ni ta angle Myanmar village built by mudflow Myanmar ramchung chaklama kelaimo township pa om tuikin jang khuwa chu August ni som ni paria sang ni som panga khan chir tuilian na satakin achim pilvek mai ni Nazarin pastorin report a pek dan chu tuikin jang kho chu inza somriat omna nia an kho chunga chirna satakin ron luang luti in hriat tir ani rualin mitam zo kanin saseng mana inza somriat oma in pali chau chir chona chil lo ni tin rap thlak tak om ta chu kho chung mi som ni layan bolen bok chir chu engwanga lo tam tawak nge niang ti chu mi puya tanga zona lian berania shilfiana thato kero hria ta om si lo chaklama tanga lo luang chuan tuikin khuwa paltlanga thuife chu azuk luang thlazel ni in an soi chuti taka chir tuiril tam chu khoya nge engtin nge in siam ti hi ni ruwa sur buruk burkha tlanga leikikara luang lutin leichung nip azuk chi atuyenga chu alo luang chuak vak ani theingem Myanmar tuilian nikuma Myanmar ram tuilian rap thlak tak khovel poina amang an pui hial khan mi makta duai tam tak anghonga achan ber chu tuilian thlenna zone kha Myanmar rama bu china mun pui ani wangani monsoon ruwa sur na samangkheng chol kartel sur khan tuilian na men lo tak mai hasiama mi za chuangin nunna hanchana mi makta duai la in chen na an chua san pha bok buhun hectare nuai li singriat sang ruk ai zau ma chu
tui lian in a chima hectare noili sing thum aya zau ati chebokani Myanmar ram hi state pasari le region pasaria threnania region pali phei chu disaster zone sa puan nga lani chuti rual chuan Rakhine state thanglam phei chu cyclone in anoi vak bokani hemi tuma tuilian angarap thaki Myanmar history chuikir poin tun matangin alom ngai reng lawa an pui thiam then khat le upaho chuan chiatna rap thak bera an chal hialani mak em mai chu kanan khuwa le khampat khuwa tuilian thlena tanga anu fe apo khan an tui chun chua po anutlat tho intlak lawan nuta wangin tui han sem hial rengani chutia reife nu po tui chun chua tui thleng anu ta reng mai chu a leilung chung ril che reng wang em ni ta ang Cyclone Nargis hi khochak zonga mun hiam lamat le thin tropical cyclone na em mai nia chu chon Myanmar hanoi vak maya Myanmar history a chiatna rap thak ber record atling ta hial rengani cyclone hian Myanmar chu mei ni zir top ni sang ni pariata noya kilometer somli vela sang thlengin a involve chau tupa chu chon mishing bit em na lai Irrawaddy delta chu Irrawaddy region om mania he region a khopui ber chu pathein nani region zawjong chu kilometer sing thum sanga somthum pakhat niin sang ni sompali census khan mishing po nuai somruk pakhat lai an omani namsang Bamar Rakhine Indians kayin ten oma Buddhism Christianity Islam te chu sa kholang sar zual ten ni Labuda township huam chung ringota po hian mi singriat vel thi in an reporta bogale achon mi sing khatai tam ma an thi ni mi singa sanga vel chu chin hriat loin an bowa midang tam tak khopuya thi in an charzel boka Myanmar sarkar ro chuan thizat a reporta atar lang thadu lawa mithi noi khat sing thum sangriat an tlin nu phei kha chuan political lama boina thlen lonan report om chun zom te chu athai bo ta mi mai ni chom dol na le tran puina i lo han sem chu anhai lo hle ni in soi ani bok helchia na thil cheza chu $10 billion hu lai ania ti chuan helai basin na cyclone tle rap thlak ber record ani ta hial reng ani Nargis ti urdu thumal ania aom zia chu daffodil ania hewot lo in tran na chu Persian thumal Nargis ti atangin ania aom zia po thumun ani hetiang Nargis lipui hi kumsang ni pariat khan North Indian Ocean cyclone season lain April ni som ni pasaria Bay of Bengal laili vela alotle chiam toa atira chon mar thlang hoin muang chang in aphaya boruak omdan lo danglam ta ka wangin atle na tawak mai ni April ni som ni pakwa Nargis su alona ta thuta darkar khata kilometer za somruk panga laya chakin mei ni khan atle ta hei IMD observations clear da nani JTWC chon he peak wind si darkar khata kilometer san hi song pasari vel nin asoibok cyclone chon Irrawaddy vel ha shoot phaya Yangon Rangoon bulvel atlen nuin Asia le ta dewa Nargis North Indian Ocean basina chuan cyclone ti ania cyclone chi sanga la omber dot tu hani report atanga landanin India thunei tu te chon cyclone Nargis in anuai don cheu darkar somli pariat chungin aron thlengang tin Myanmar alo hril dei to ngeng he mase Myanmar sarkar chon a bengkhon du tlatlo thlipui tuar tu te chomdol na po amuang leya Myanmar sarkar in khovel puina adan tlat wangani khati lai US President George W Bush chuan khovel in Myanmar sipai sarkar adem tak mewani tina soi chuak hialani kha tlai khon huwa India in asataka angen ta ka wangin Myanmar sarkar chon tran puina chu adong du ta chowa cyclone tle atanga ni som nuwa apom chawani United Nations chuan cyclone khan wishing makta duai khat le chanve vel angong ani atia mi singa sangthum zaria somthum paruk vel chin hriat lovin an bowa singria sangli zanga somthum pasari chu thia char an ni hati NGO tam tak chuna to pan neya wishing nuai khat ai tam an thi an ti thung kumsang hasako som saria bola cyclone atang to khan
Nargis cyclone rap thlaka chirtel alo ni to shima chuta po chuan mi nuai nga vel an thi ni Janpui the Paul Ten khat chuan cyclone in ati hlum le anua natna le ei tur tlak chamwang le newa thi hi nuai thum vel ni an ring ani Myanmar sarkar in angai sak du vak lo wangin thiza thi hriat chian thei ani talova Ten khat phei chuan makta duai khat lai thi tura an ngai hial ani hei tikani phei chuan Khovel cyclone rap thlak ber pathum na ani hial don ti na nia Yellow River floods of 1887 le 1931 of China ti lova phei chuan arap thlak ber don ani Nargis wang hian alo bera mi nuai khat singli sang rukvel an thi hmel ani report a chuan mi singkua an thia singa sang ruklai chin hriat lovin an bo bok ani he chiat na thleng wanga history chiat na rap thlak ber record ani report a landanin Irrawaddy Delta area a building za somko panga chu a cheveka Ministry of Religious Affairs point Irrawaddy division a temple sangkha za somruk pathum machia Yangon division a zani somriat pali a chebok ni nan soi an report a in anglo thua maya mani rin thu thu chudan ni ve lombok ani report sang en hian atlem bera mishing nuai thum chu an thi melani Klipui lo thlen ma minute lem la oma Klipui lo thok tur chum in vial lup sen phut mai chu hlataka tangin nan lo mu theya ma se Klipui tle tur ti shelowin zanin tlai kol en dan le chum om dan chu avamoi em veo ti in an lo sei ve mai hloma chumi tanga rei lo te a Klipui lo thleng chun zom ngal chu ani chop chil ve tangala thli anna hleya in anuai chim ngal phok mi pui chi a in an tlan dar ta sunga khuwa thim ta khup awangin ai mi thlon ang deuh thaw ania khoilam nge hmun him ti a hmu thei bok si lova an rin tlan dar ta sup mai ni thlian at em awangin mihring tan po kal a har sa hlea mi tam tak chu thli na len bo nge yang khitle rual hian tui phone an na hlea luipui kam le luipui hnai dewa om te chu tuin ala bo na sa hle ni chuti rola thil rap thlak ta ber mai chu Klipuin tui phone tsunami na tak asia mai baka tiawvut atle puya khopui chu tiawin avur ta chuma chutia zan khuwa avur le chil tak ringa chuan khopui chu tiawin a chil ta vek maya han hai chuale ngai na po aum talo tuna hian khopui tiawin a chil tak chunga chuan khuwa an din le ta ni barmarama mitam jok rin dan le chu dan chuan district khat bial chu tiawin a chil vek maya District pakhat lei hnuaian botak vek chuan mihring thin tam dan tur chu a hriat ngal mai ome chuti ni chuan achunga kan soitak mi nuai thum vel thitura kan ngai kha a ain an tam le zawk ngei don ani hmel khuwa an din le a va om ma sa te khan tlai ni tlak dona piangin mang ang natur au thom le arap om tak ri chu an thina chu thil mak tak chu hlawin thren khat an kir le hlom nge cái chuyện mi thila rau ho vak vai ni nge in ka ring chiana thlena tanga cholkar khat nu de ya chom dol na pe kania kar ni nuwa Janpui ngai zinga za som ni panga chau Janpui an ni UN Human Settlements Program chuan chungko noi ni chuang lain in an satha chom dol le siam that na ta na dai thei turom Myanmar sarkar hna US dollar makta duai za som nga lai phu tanina a US dollar makta duai som nga chau don ani thung Myanmar history a thil thleng rap thlak ber ani hial mai ome